obwa hat cancer munekore ngute ya Liberation Road Bushenyi bweranyangisha ka hamwe na Kabagarame Road aho bariyo bazitera koransi mwen tugira ngo kandi bagire gukora bakatkorera biwani batkorera urguto rya standard takashanke bwakozere cyitende ukamare sandi ibiri katimbuka hatebyina barwaho ngo koransi bwenu cyenda bagire kutereza baterereze kimwe tuza standard esente bagizira ngo bazohorize kandi bozohorize zo kumara mwe nikirebwa ngo kibariyo nubakora nubacumanya konkanka hato kubongira hasente tuzarengo rundi turebe ngo esente kuzeyongire no gukora ngwito zayiyongera kandi hato kubarwa n'ubasharano bashuka nubatera koransi mbwe n'abantu barengo sente za government hine kizurhunzukura abataka basimire government ngo neye bare kubahereze nguto ya koransi na munongera kuzaka bagarame aha katare kensiyo na kempono wahanga hamwe cyo kwija agushemero kandi hije ni mutoka ye enabire nagigarira ye nabire icyo gitune byaranga ne ya witu tumusaba kwakora tera government wabwino mwetogwe katkorora urguto bitonga katare na ba customers bakatari abakurga hero bakizaje bakatagera bakayongera itungu tugambireho na town kraka wa Bushenyisha ka municipality Saveri no mukobe byarufu owagera ngo bwanyuma yo kutunga sente bakashaziremo okore nguto ya Liberation Road ahabwo kuba ebire ryo mu mberambi because that street is very key in town in Central Division here. But the road was already worn out, and we thought we should do some repairs on this road as we wait for a bigger program under WISMI, which still has about 3-4 years to come. Omakura gandi abebembeze n'abaturo mugombora ya Nyarweyo hamwe na Kasambyo mu district ya Kakumiro nabashaba government kubasiya hiyo obuhereza bw'amizi hamwe na no kurwana sobushuma bwitaka ahabwe ntungo kombyaro byabo enayikondo zicyari inceke ezindi zifire zikwetaga kusemezibwa kandi nanka na amarwaro muno muna amarwaro gairwaro tunarimu kandi riri mu town council ebyeitaka tuine kizibu cyebyapa ebya Maryland kandi tuina nekizibu cyabagayiga bakwijja ni batere byapa bya Justin bigwaho bugwa oli natekereza na ruranti hano asobora kubaho ecyo mugaso cyamani muno nateka hekyapa habwe ensonga zenko umuntu abandi bakobitekaho nibagonza compensation. Innocent Ngabirano omutora wa Nyarweyo ngagira ngo government ecendeze na nemihendo y'ebijumisa ahabwa abahinjo kuganyurwamo orwezo mwitaka rukijanirwamo so ebe baticenderezeho niko tufune mu bantu mwe tugume nk'abana Uganda ebagambirwa mu rukiko rwo kutongoza abantu 5 n'umwe abarukuza kuronda General Muhozikini Rugabo Bushadiki aharengo rwegombora orubira ishomero rya Kirya Masasa Primary School mugombora ya Nyarweyo hamwe na nahambaga nkuru zegombora ya Kasambyo mu district ya Kakumiro icyo tukole kintu abugamba tukwenda obusinge obu 7 akozire tubwikalemu so enalemu president ebyo byaterekerize oho asobora kubitwara bikagenda mu maiso mukunyategereza ari General Muhozikine Muhozi hoye Museveni hoye amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi na Ambrose Nwagaba Katoto.